Siturahmu be makaro
sada boneka si ku berikan bandu menjadi tanda mata, tapi sada lagu ate ngena si ku tulis ku endekan menkena. Labu bintang, labu bulan si terang. Perdalan kubas parung eda. Ayah kan berguru singa. Juri-juri karena beras. Beras pihir, maka pihir pertendin. Guru singa mergana, ras berut tambar malam. Mantakit perjabun simbaru. Jua kita karena guru singa mergana, apa ipelara pilih, apa ipelara noma, sangat bertua karina. Bagenda kita puluh dengan matungo, ari tape ularayo. Guru singa mergana, ras baru tambar malam meda. Sang ampas mantaki berjabun lusi baruena. Sang akam duana, mantaki jabu simbaru. Malam mate orang tuanta. Sampai rezeki mama singa. Nande ribu nese mesui guru singa ras nipi gulut melabage ai makang ayu bal tanita masu tukar di bata ngarak-ngarak pertanding bapak guru singa mergana apa pelar pilih sang apel kamkarina retuah bayak harina saleh kendang sukut karo mergana guru singa mergana ikut tenang kali bubu sekeleka. Ya, teruskan kamu sing lalu mas. Kamu sing lalu mas. Kamu lihat mergana ikut tenang. Bila ala muham tarikan bila ala ras temandu sedalan kena pakai beras si perlemui. Ras kali bubunta si tabar malam mergana si kandisnari. Iya, si lalu mas. Bagai paikut kenduka kamu kari puang kali bubu. Kamu terang selalu perkempur kamu serubak si mergana ikut tenang. Ya, hei, kita dulu mas dai. Teruskan. Bersikap-sikap anak buru karo mergana. Bagai peras anak buru menteri lakukan dengan anak buru singkuri. Bagai anak buru si pemerintah. Ya, hei, iya, kam beru-guru singa, sini beru-guru singa kan, sinukur beru singa.
Iya, Iman Badu, anak buru karo marganadai, bersikap-sikap wisnu. Telah nesitarohkan pengantin ke pelaminan. Pangoleh notokan wari majile, makamu aku pagi sangat mencari. Makamu aku pagi, aku pagi. Si palu me gendang, landang me gitar rende, maka meriah karina ibas kita pulung enak. Maka buah kopake sangat mencari retua kaya kam karina mama karona pulung karina apa ilar pilih kam kali bubur ikut buang karina eda. Hea kau banci salih patam gendang tu. Ayah pakai kam karina sukut guru singa mergana tamar malam apa pelar pilih. Ainda gendang karena ngalegi along-along pengantin pengadi saladak labo puluh sirjabatan karing atur-atur. Iya mama nangin atur doce dadari. Ya, buat saya kampil kasih 2 isapna. Sepemerin seperibadan. Iya, buat kasih 5 isapna. Berikan ku singalo lumas. Kator kundu kau ya kumuham. Iya, dung kumuham ku tarigan. Iya, sada ku singalo perkempun. Suruh bakti mergana. Lalu lupa kita mendo bujuruman Tuhan di Bata nggo berikan kesempatan bas dungi kerja kalimbu anak kami perdalan ulu emas si hamati kami kam kalimbubu sembiring mergana singalu ulu emas terus puang ku puang apa pela bau perubahan berendulah kari telah hajar man berendu man kempundu singalu bere si barem aku ngerana ujur warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama lalupa kita ngatakan bujur man Allah Subhanahu wa taala ijabas nangkih-nangkih matawre endepe tergejap dengan kekelengan nandangi kita. Selanjutnya selawat beriring salam endepe tentu sihadiahkan menjunjung enta MKAP Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ija kelak kita mengharapkan sepatna bahwarisi pupudi pepagi. Sihamati kami, kamu kalimbubu kami, bagai pe puang kalimbubu, puang nu puang kerina. Bagai kape, sihamati kami teman kami sedalanan kerina, guru singa mergana, bas kape teman kami sepemeren, seperibanan, sepengalon. Rasi kelengi kami, kerina kamanak guru kami. Kalimbubu kami, piga-piga wari sing lepas artenah menda permen kami entah pekempu kami MKAP pedalan ulum mas menbandu kamu kalimbubu kami terus penuh puang ija ibas artenah permen kami entah pekempu kami enda mungkin entah labo akap ndu bagi ukur ndu entah labo ya jumpa ras kam sekalak-sekalak entah surat undangan ngendangan cataring kena bas rumah ndo entah apa melalui handphone senda krina kalimbubu kami labo ni karuskan kami saja bagai-bagai dengan ngencak kebeluhun kami anak berundu maka ning kami tidak narik kupudi ajar-ajar induka kami
tambah si berbelas aku man permen kami selamat kam permen perjabukan kempu sehat-sehat kam jika peman kempu kami saadalah hari hindu kempu karena kam berjabu indah surah-surandu maka berbahagialah kam selamat menempuh hidup baru jumpa sini tu cimpa bagai peras sinang kihtuala bagai indah-indah kami berbelas jadi bagai mengkali bubu kami rah puang kami pe bagai minter belas dan nangi kam krina ijabah si kurangna lah pagi kurangi ini pigulut selebih lah pagi ngelebih rezeki kita aja dan hari kupudi saya sudahi dengan wal taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rana kami Tugun Sukut anak berundu bagi si kata perlebendai mungkin bertenah kakak kami nanderoi man bandu kaling bubuk kami terus kupuang mungkin lah langsung ngerana entah pe via telepon entah pe arah surat undangan jenda mindo maaf kami enda labo karus kami janah kami enda nak berundu si kurang are jenari kari man bandu kerina kaling bubuk kami terus kupuang ibas panggung dukari berendu kata telah-telah dengan pasu-pasu nang dangi kami kerina nak berundu terlebih nang dangi beberendu kempundu si sendah manteki jabu si baru gelah halu bage kaling bubu kami totondu kerina nang dangi beberendu tahpe kempundu banci kerina iayuken di bata cenari man banta krina sina sembuya sukut karo mergana arah dukungan du arah penampat du sina sembuya kami endape bujur ya katakan kami man bandu nggo tumpak-tumpak du kami mulai bas lebih nari seh Pak Sagundari jenari mari raduras kita nyukseskan kerja anak kekelengan tenda jenari man bandu anak kami Roy ras permain bebas perjabundu kelengi jabundu janah man kampe kakak kami nande Roy sehat-sehat kamka telah jenari pagi malam atendu keluhkan kegeluhendu kata kamenda kata tambahan si barem boy bujur panenahkan kam krina kalimubu sekupuang ijabas kekurangan kami kang biasa nina makanin kami pagi jena narik podi hari-hari kami muat simholi jadi kam bagai bebas penduduk kan isap penduduk kampil dengan turangku lah bagi ukurndo pengimbangan amak saya nolak sangkut ukurndo kalimbu kami rekulah puang jadi aku pede kam labo gelang ngerana enceram kami jenda ganci-ganci kami karir belas bujur si hamati kami kam kalimbu kami puang kalimbubu ras puang ni puang si kelengi kami kam anak beru kami anak beru menteri bagai pe anak beru sing ukuri kalimbubu kami ning kami sepemeren ija kari panggung du bandulah kata telah kata ajar man kempu kami pengarapan kami gelah lit pagi man baban aku jabuna simbaru jadi olah kam biar ngatakan kata si mahuli man kempu kami endam kap kami jenari ning kami man permen kami permen sehatlah kam ning kami perban si bagian darupana nggo kam ngasup pepulung kami kerina kalimbu bundu ras
senina du kerina. Maka endam kam jadi contoh kundarenda man anak-anak do bagi pekempu kami. Sebab lamerari kita enda sanggup ngelaksanakan sasi begenda rupana dungi kerja adat anak do bagi pekempu kami. Jadi ning kami tambah-tambahlah rezeki do sehat menjuah-juah kam dan rezeki simpar ibre kendibatan hari endam ning kami ras cawirlah kam pagi metua jendanari kupudi jenari ning kami man kempu kami roy ya kam ngor cabu roy maka ubah dulah cara hidup du olah bagi segel-gel rusur turutin du ras olah bagi biasana bagailah maka kelengindu nandendu olah bagi ngoka kamar cabu lalap dengan bagi si dekah bandu endalah menghuli kami pe mbue katakan kami bujur man bandu krina kalim bubu kami sembiring mergana ras pe krina puang kalim bubu kami ras bagai pe anak buru kami krina ijanggo kita banci pulung ibas ingan enda si gejap arkiteken kekelangan Tuhan ngenda krina ijenda kami erbalasi tikman permen kami nakku mbue si katakan bujur man Tuhan ija ngoka banci i perjabundu kempu kami enda nakku maka sehat-sehat kam nakku panjang umur ndu olah magin-magin gelah banci si hamati hormati krina kalim bubuntai rusur res bagai peman bandu kempu kami nakku olah kam rubat-rubat si keleng-kelengan kam si ajar-ajaran kam kelengin andai ndu nakku mukuah kalatai ngondekah kaliata dingkan bapak andu nakku bagai petahan kenang ngep kaina jadi ijai nakku maka kelengindu kal pagi bibindu ya nakku kelengi kaina mukuah hatai gelah malam kal pagi atai nanggeluhkan geluh nanakku sebab bagi mama andu adir tenah kami menjingkat iya nakku maka kampai res kempu kami sedi baru menjingkat kena rendahi kami anakku kami aku pasar pitu turangku bolang du olah pagila tandain du reh kaina ya nakku pasar pitu suka rendai iya jadi selamat berbahagia ning kami man bandu panjang perjabundu di bata masu-masusa olah magin-magin ya nakku bujur permen dibina biring kampen du belampas kalangetan ingin katua ras aida ay maka enda pe lampas kakal perbulangan dulau sanak kami nakku ay maka bagem orowi kelengi kal pagi jabundu nakku olah kalakena rubak-ruban kelengi pagi mamandu ras mamindu maka kelengka pagi ate kempue mamandu anakku bagaikin undang-undang geluh enda anakku ay maka bagem aku pela bomboi kelengerana jumpa kalakena nak dilaki nak diberu nakku ay maka bagem maliala mergana sirulau bujur kal kota keman bandu krina ay ndame kami ngerana aku lo buluh gedang ngerana enda kaina pelok sakit krina turang bujur puang kami bagi puang ni puang kami agenda rasi keleng kami kam anak buru kami agenda kami ngerana karena tegun si pengalon pertama ngatakan selamat man bandu kakak singgo banci dungi karena peradatan anak ta kampe sehat-sehat ulam lalasa rukur sebab tah kami kampe sisa danari ngenca makana ya jaga-jaga kesehatan du
Seterusnya mankam anak kami. Pertama tanda-tandain du aku lebih aku paudandu. Sebab aku simuat impal bapak du. Bagaimana? Makanya mankam anak kami bagi permain kami. Iya. Selamat kam jabukan bana. Iya. Sepengoleh. Pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan, saling melengkapi. Janah kelengi orang tua pekepar. Orang tua anta bagi pe kalimbubunta. Kuakap kami pe labu belu gedang ngerana kata kuenda kata tambahan si barem bujur. Jabu sembuyak ndo, kandis enggong melindungi peradatan aku tambar melemmergana ras kusing kalau berbeda penenen cikan perkempun krina. Lama mate kalimbu kami guru singa mergana. Maka pusuk naka kukam. Kam teran sing lulu mas pinggir dalanan kam melala mergana muham tarigan melala bagai pikusurwati bagai pilih ketarigan si perdemui krina. Bas pengalon dukari lakam sada pinggan perpanganan. Enggo kari lain-lain pinggan du bagaya. Kelang gotoh dukar ngatangan caman kalibunta bagaya. Kami kamar belas nih. Beri. Arah kempundu Bapak Nande bolang halo kendulah kari jadi kelah ya bro sembiring pas jabundu Matenenda bujur seketakan mantuhan ija surat-surat duka anak bro kami guru singana engkau meranda lidah kami saja ngenca kudeng kehendai cakap anak buru menteri kami bas pedalan dulu masenda suwe cakap ku piga-piga waris lewat pemen anak kami buru sembiring repot maring kam dunakku sebab ikan di sepesangai engkau mialokan kami saja ngenca ikan dis tentuna kalimbubu sembuyak kami kalimbubu persembuyak kendu bahan kami si erbagi jadi bas pak senda ada bagi surat-surat andu ngomenda merandal ning kami saja ngenca bas pedalan du ulumas nandangi kami batang namilala mergana tekang mergana ku sembuyak kami ku puang kalimbu kami uga ngenda igulatino ngenda kami entah sada bandu perpingan kami bagai bujur adi bagai sebab labo pernah suhtenaman kami rekerja kami lah kau katakan anak bro kalau kami merenda ku kam krina maka sentabi lebih ya maka jadi nari ku pudi dit pagi kerja jenda olah pagi lah pesuh luman kami ku nama bintang kampe bagai ka guru singa pesuh ku kalibunta ku nama bintang nindulah kami siap ketuari pelit kerja bagaya. Jadi bas Pak Senda perlebih aku lah mungkin enda bapak andu permen aku bermain ku jenda gelang ku kerisit krina lah bawa kalibu ku jolam enda aku mesti manda impal buat kempungku dirina dekam ku kak gulu deh maka lo kupang tekan kami sedalanan bagai iya makan dekam kusunggun kam dekrina apa si perdemuindu teman kami jenda nih ku sebab aku mengharga ku akap si perdemuindu guru singa sebab na beru sembiringnya kami ngena simupus kami ngena simada jadi adi bagai nggo meranda kerja pas sembiring bergana lah kam jadi sukut permen mengasuk mereka kami gua dengan kari sukut kap ndo adi aku beri bangun ke laku maku ketakan sangai roi aras biring nggo ermamang atau bapak tak mia turin na kam gurusia kalau aku tang doteku bagaimana turin na
Jadi basura-suraan dukam guru singa nggo merandal meriah ukur tangalo kenca kita lebih miliala tekang mabagai ninta mabagai kita nako mabagai nggo sudah paham kita bagai tengah iya kai surah-surah dudai dari tersandu ndi kumama ya jai kita nak berundai si pakai pingan si mahaganda ya si kujeda ya berikan man apa ikan dusin singalo kenca beri dungai tah turang do man kampung kami sepesuk karena tambah neda iya mamina ku lebih kam mamina kam ngalo kenca ibu kami dah tambah karena masih melalan kendu lah buka kami cukup maka naik tambah ikan ibu kami ini anak berundu ate kami peseh nggar utang peradatan nandang ikam maka ning kami senang meriahlah kari ukurnu ngalu kenca bagaimana naminin kami coba ngerana kam siti man kujabuna makana sukun kami ka kujabundu kamu hamargana kampe bagi kang iya lari bo kam naka kakandu ka kari tarigan lain ka pengalon kena lit ka kari pinggan na terskala iya ya go banci berikan do kuti akan serahkan enggak ya ngusuh kumuham surut kaki kita sidahi kaca butarigan berendo kami guru singa mergana nina susura kami endang menemukan utang peradatan nandang ikam karena perjabun berendo baswari si sendah maka ning kami senang meriahlah ukurno ngalo kenca maka perjabun anak kami kempu kami pagi sehlah ya cawirlah pagi ya alo kendo berikan dah gua ngusuh ku kalibu benar-benar dai tarigan lit kari panggung do kamar belas men kami nak berundu iya sidah ikan terus ku jabu meliala mergana kalibu betua sembiring mergana meliala mergana endang urah kami anak buru menteri do setengah-tengah jabu do maka ning kami susura kami ate kami seken kami enda utang peradatan karena perjabun kempundu maka ning kami meriahlah ukur do ngalo kenca puang kami kalimbu butuh lit karya acara berikan kami man bandu halo kan salami ya gua ngusuh ngobaci kami surut puang kami oh ya ya surut kita ya ning kami anak berundu milala mergana tekang mergana labo kami pang takenca alo kendo ning kami sebab labo kami surba ti mergana je batangna dit ngena sembuyak lucu badage kamari enda pengeras suara ndeh utang adatku kita singalo perkumpul MK dan Gundari si kita pulung enda bangun mergana sayang mergana rasul wakti mergana uga dage ninta merandal dage ninta guan indukam bangun merandal ada karena ada surah-surah karena dah do sembiring mergana mau bagi arah guru singa iya mau bagi iya MK surubati mergana ras sebayang mergana ras tambar malam mergana ras temandu sedalanan kerina itu indah puang kami meriah kelengenda ukur kami karena perjabun kempundu maka ate kami pedalan kami ngenda karena utang adat MK karena perkempun nandang ikam maka ning kami meriahlah ukur nu ngalo kenca bagainda menda surah-surah kami puang kami maka tambah si go kok banci berikan saja dua natan kene berikan saya alo kendo
Ya, salami. Ya, malin kari acara ku kalibun teh. Kariban kami anak buru menteri Indonesia bikin kami kira acara menbandu, kami mereka kata pasu-pasu kari. Ya, mankam kami Kalimbu ras dukung kami kerina. Baik penak buru kami si bas kita pulung eda. Ya, turang sangat kami jabukan beberapa kami eda. Makar sehat nakam jenar gupudi. Bagai PK anak kami harus Roy beberapa kami ubah kerina anakku. Kaya sila pangtang bas orang kuanta ya ubah kerina. Maka nargedang na umurta kerina. Bancikalah pagir tenah kami berkakin doang. Aku pe bagian cepat bujur. Bujur kita keman Tuhan. Ibas Cigerna Mata Warenda tetap Tuhan singarang-arak kita kerina pulung ibas rumah anak kami endang. Jadi kami membantu kam anak kami berbiring. Selamat kam jabukan kumpul anakku, sehat kam jadi nari terus kelebay, gelahna perpulungan si rehna pagi teriahan dan bagenda. Rasaman bandu kam kempu kami, selamat jabukan bana, jumpa anak dilaki rasni beru, dar rezeki kena, amin ijape kena pagi ringan. Bas kami peninindu si barem bujur. Bibi kami baru sembiring, selamat, rasul sukses kam. Pejabukan impal kami ya bibi sebab metah hendak kita nini bulang sembiring mergana dekah menda ngolawas ngadap ko di bata. Jadi ibas yenda kami ibas gelar mekap anak beru karo mergana ibas yenda ngata kenca nandangi kam impal kami guru singa mergana ras turang kami baru sembiring. Selamat, sukses kami menempuh hidup baru enda. Kami pertoto, pedas kami dan luah, nendangi Kalimbubu, ras bagepe ku anak beru. Jadi enda metoto kami pebanriah nukur kami, lanai bau kami beluhur belas, sajar toto kami, sukses kami menempuh hidup baru enda. Bujur ras mejoh juah kita kerina. Olah pagi kita las tandan lid pagi kerjaan du tenahkan kami arah anak kami biring kami pe bagai kang membantu anak kami biring adilit kerja kami ban kami undangan membantu ketakan sembilan dua anakku ketakan sebab maka begini kami sir mama kam siri silih waluh kami sembuyak kakak tua bapak biringendam kami sintua aku si nomor 6 labo bapak jolam-jolam bagai maksudku jadi adilah kita pagi siri dahin lalap pagi kita labo standan mungkin ku talim baru perusur merenda kita jumpa entah apa gia kami tapi labo kita si betuhan labo kita si perkuanan aku perlu kutuh kam anak berungkuk aku perlu tuh 2 kali bubundu jadi jenenari ku lebih lalit ketadingan lalit terlambat lalit jadi 6 lebih perlebih jenari membantu anak kami lape kuturikan ngom gua tendu kami turang du bapandu edandu nandendu kamlah ngajari sebagai anak kami sebab aku kusingatkan Allah pagilah katakan do keluarga arah kela kami ningkung sehingga pada waktu kerja ikan dis kami harus beri-berinda berkat maka buat majuh persembuyakan permena kamlah dari remama man bangku permen ningkung atau permennya surbat tilu bekrinari sebab Kalimbu tua kami kini surbat tenda bagaimana turin-turinna gelahna olalit kari diantara kam gua maka kita lah katakan gua enda mungkin kesalahan anak kami baru sembiring ajari lu pagi jenari ku lebay pengharapan kami dung kerjenda olamin pagilid kita sepanjang punjutan gelah perjabun kempupe dari langgang serasi sekolah iyan dahi kendahinna dari kita ingat nakrina harapan kami lebih Kalimbubu singalulu masih utama Rana. Jadi menturang kami kuakap
pesehat-sehat kuakap dirindu adum bre-bre ngoyar jabu ulah dodoh nari tangkel indu man bre-bre kami Roy rahana kami kuakap ngomlalan dari kuakap mamandur belas mekin waktu bas kandis pe ngomlalan dari belas tapi persingiti kami buat buru purnangin ena me bekas nuncari mekin jadi andi buru purnangin ena andi kami dah kam buru purnangin ena kerina melias tapi ya tahnulah ya memang begini ya andi buru purnanginnya persinak tapi ukurnya ya terbeluh kam jadi bas ingan num rantau pe pagi daramilah orang tua kadek-kadek semitram kelengi kamjah mana anak kami pe begini kelengindu bre-bre kami enda sebab bre-bre kami enda ya adung patandai ndu BP ngotah nung gua apa ya olah kari njanggo dalan Hindu dalan perjabun deh ya kadi olah kam olah begedi jadi kami pe ertoto Tuhan dibas perjabun du pe kam serasi sekula lakon dalan ke keluh neda mengoroy mengoman anak kami ya kami pe muham mergana lah bogolangin nagarana si barem bujur lengena sinambahi saya kita kam endak dengan ngetatak dua aku tapi adi kam bah peranton andi ni nandai bas kandisnari atau pilih bojaya sebut gelarku kam selamat jah sebab pariwanku jah kerina kali bubungku jah asal sebut gelarku kam aman jah lawuli kan du kesilakan jah kita kerina jah ini si Suruwati Mergana nandai mengutah du bas kami puang kali bubu si kandisnari puang kali bubu kami ena olah kari isilah jadi kadang ku tendo makana jah singkat saja gelarku paribanku jah kerina kali buku jah ikut ras mami pe jah kerina olah kari terlantar kam jah bas aku kari sesakitna makana aku pindah ke kam pertandakan bandu aku berbere mama gelarkan gelarku mudah-mudahan kam law terlantar bas perajangan bagaimana kam turang kami ya selamat kam pejabukan berbeda kami si manteki baju rumah Simbaru bagaimana panjang umur lu murah rezeki kami pe kali bunuh si kali benar-benar enang jasa kapas kami ibarat bujur ras bujur kita kerina bujur 3 hari singgo lewat MK bere-bere kami sidi lakir sidi beru ngodung karena adatna ikandis jadi jenda man bandu kaman guru kami guru singana mergana kerina bagai peres dugun dosa dalanan la atendu malam adila pada landung jenda utang adat dulu mas man sembiring Malayala jadi bersedenda lebih langsung aku ngerana man bandu buru Malayala jenda sitik aku kuakap Malayala Mergana anak serba jadi tanda indungan jadi aras mendiang pemerintah Ramlan kami meriah ngeras jadi sadenda kerina enda bere-bere kami sidilaki ngodung kerjana bandu malam ate impal kami natap-natap ibas tanah di Batanari jadi bersedenda kami lebih kalimbu bundu Malayala Mergana terlebih-lebih man bere-bere kami Roy bagepe bere-bere kami berutam bermalam tapi ning kami buru Malayala ngekam jadi iba sadenda bagem ninta baskalak karo tapi kai pe nina grina dakam ukur sikata tuhu jadi melala pedah kata singgo alo kendu mulai indungi adat dukan terus aras jenda emban jadi sangkalen ibas jabu du Simbaru nendu kala kelengi dahindu tutus tendur dahin kelengi sendu retenah bagi kami kerina baik aras keluarga bapak ndu mama ndu usahakan dureh kujenda bagem surah-surah kami maka widah pagi ke kelengene jadi bahasa denda kerina sebab dakam kita dinggon terem pedoh dauh peka marah mama ndwe ula kam lupa ngerana rusurara sape maka ia pe tenang gelohna meriah akapna
Jadi gelah nguang kandu sebab beru maliale dah kam permenek permenek jelmana maka na terbeluh kam. Jadi kami lebih pe Kalimbu Bundu Maliala Mergana sibar-sibar bagaimana lebih kami ngerana karena ya kami pe labun teremre mamindu pe sangana ya legenda. Maka aku ingin candai araskan mamandwe piga-piga kami. Jadi bagaimana lebih ning kami ngerana cakap kami bagai pe mamandu aras mamindu. Jadi entah apa pe kita sinambah isa ya guakin sarip. Gemui talak seragi penting mergana. Jadi aku jendar belas siamati kami perpulungan Simirahukur, siamati kami Kalimbubu kami apa pelar nuahan. Jenda ning kami mana guru menteri kami sangap kam penjabukan kompuenda. Jenda sunane aku go meganjang dak tuturku. Ane ikuti kari arah seda ikitekan kalak seragi. Lang aku ngone itu kan arah ni bulang lumah tetap ngendaku. Memang ingat nundengang kami kalau ginting enda kami ngata kita bujur. Jadi man kam kempu kami sangap kam manteki perjabuan Persimbaru. Daing go melala pedara ajar si bagi kendu pagi si ikut kendu apa sila mau li lah ikut kendu. Saja ngencap pindo kami man Bandu tutusinun cari. Jana olah ikut du penakit si Gundari. Ane penakit Gundari kam japa pendang go merebak. Go merajalela. Kap ya narkoba. Ngencap pindon kami Kalimbu Bundu olah kuindu penakit si G. Jangan kami berdoa semoga ibas kami mati perjabuan Simbaru sebagai keluarga sakinah mawaddah warohmah. Pindon kami bujur rahmat juah-juah kita gerina. Bere-bere kami sidi lagi. Selamat kamu menempuh hidup baru bere-bere kami. Selamat kamu menempuh rumah tangga yang baru. Jadi enterem kuidah kade-kade ita singgo tenah kendu singgo pulung ibas losenda meriah. Jadi menkam ibas kandis penggo ngadati kam ibas 3 bulan lebih. Jadi enda ngulihi bulang kam jenda. Jadi kampe sehat-sehat duana ras bere-bere kami sida beru. Aku mamandu turangku mama ende. Jadi kita mencirim tading rekam ke rumah. Jadi gelang gotandai dua aku. Lengah kau pernah kita jumpa. Rubat sehat-sehat kam duana. Bagai pe turang kami rasilih. Sehat-sehat kam duana turang rasilih. Olah kam sakit-sakit. Aku pe labo beloh gedang nuri kenca si barem bujur. Roy guru singa ras beru perangin-angin mau bagi. Jadi bagenda Roy, enda tujukan mama saja lebih man Bandu khusus karena kami sinjabukan bana waris sendah kami enda sir tenah, maka selamat berbahagia man Bandu duana. Tambah sedih karena dahdu ibas perjabundu warisi sendah. Ning kami karena dahdu mamandu puang Kalimbubu surbat timregana ras teman kami sada dalanan. Maka kalak singgur jabuenda pasti lip rintangan. Kam tading isalang paku bebere kami tading ikandis. Gedang menda dalan si dalan indu. Melalang enda si idahdu. Ibas sade. Ning kami karena dahdu puang Kalimbubu nandangi ibas perjabundu. Maka bas dahdu menjalani perjalanan dahdu perjabundu enda, maka pagi ning kami ulakam lupa nandangi nandendu. Sebab orang tua si tadi kendu pagi salang paku enda dahdu tentu ingat nangekam pagi usur. Ibas sade lagi ya dahdu banci kamre iya
kata dulah dia cakap dulah dia sehat kamak ni du pagi bagi iya. Sebab kai peningan dah du bagi orang tua bagi kami tentu labu kami lupa dah du kam setiap saat bagi iya. Bagi peman bandu kam beberapa kami si berupa angin. Ulah kam pagi dah du biar cakap ras bibindu. Sebab dah du bibindu enda jenda mia pagi tading bagi iya. Dauh kena pagi sirang. Jadi jaka dia pagi kam ringan man bandu kam roy ras beri kami sedih beru. Maka endam pesan mama pagi ya. Sebab kalau sing kelengi orang tua na pasti gedang umur na bagi iya. Rezeki na pe tambah. Jadi jelas tandu sendiri uga perjalanan hidup du. Uga karena mandendu ngakap kam sehwari sendah karena dungi adat ibas wari sendah. Mama cukup salut bagi iya. Artinya kaman anak nari i pegalang na sekolah kena jenari seterusnya dahdu sehwari sendah pedalan kangen utang adat nandangi kalimbubu. Ijah pe pedalan kangen dah. Ia seorang janda. Tapi di bas pengertian kami ia dahdu janda si diberkati bagi ia. Sebab kai banci kam kep-kepna, banci kam dungina usuh adat dua waris sendah. Saya krina dahdu ngatakan ujurlah kam man orang tua. Lang dahdu banci saja ngendai karena dahdu situasi dan kondisi bas ia. Nikah kindikah saja, kerja pagi sirah bumi. Lah begi resada krina ari bapaan dua ras mamak dua idah kami. Jadi sedenda dahdu tatap kami memang kam dahdu kalak si dahdu orang tua si keleng tenan nandangi anak. Nalang banci saja dahdu nikah saja gua selesai. Enda lang. Jadi enda coba renung kendu pagi sitik karena gua perjalanan hidup kena bagi iya. Lah kesehatan du rezeki du pe bagi terus si gua lebih enda. Kai pagi kak do si kurangna perkata kam krina nandangi dahdu guru singa mergana. Hari-hari kaki kita pagi pudi warenda kerina. Bagaimana ku akap dahdu cakap ibas kami karena dahdu surbati mergana labu gedang yang cakap kami kelengindu pagi orang tuandu man bandu beberi kami sincabukan bana. Ya, apa dengar kita sinambah hisa? Aku pe kuban kasitik. Kata persingat man bere-bere tempel karena dahdu perjabun bere-berenta araskan bere-bere kami berutamar malam anak ndu. Man bandu bere-bere kami roy piga-piga waris lepas jumpa kami arah mama ndu turang kami beru sembiring ikut aku teluk ijazange emkap rebahan pudun anak mama nguda ndu. Reh nina mama ndu reh kam pagi tua lakon kerja andungi peradatan pedalan ulu emas bere-berendu siroi nina mamak ndu turang kami beru sembiring sadangan pagi bandu kata pedang gelah pagi olah nari bagi si biasana bere-berendu tua nina bagi bere-bere mamana andi nanggur dabu bere-bere mamana keleng atendunin mama ndue sebab ia ngelitkan bana rusur emkak guna kegeluhan dukrina beberapa kami makana beberapa mamana amin dauh ia kam tadi ikotakan di pekan baru usur kam rebelas arah mama ndue gelah malam ukurna lampe ia dua-dua raturang dua naring tading sebab maka bagai peningku kam dilaki aturna kam ngesitu namin jenda arah mamak dua sebagai gelarna panutan bagi kata nini bulang dudai tapi min bagi gia bere-bere mamana andina jaka tanah si mahuli tanah si buah tanah si merihia pagi manuk ni asundu ijah pela bodali bere-bere mamana sadangan sepagi olah kami lupa tanah kuta dalang paguenda sebab pijai tadi mama andu bapak andu pijai tadi almarhum jadi bagian anakku dua anak kama ni kau kam jabu
olakal kam rubat-rubat adina ida pagi entah mamak due entah li si perlu lah pas kam pagi reh ya beri mamana maka malam mate kami kerina mamandu surbak timergana si kuteluk nari aku bagai mengente turang berusebiring olah mora turang mahuli ngepagi kerina aturkan di bata kegeluhan ta sadang ente sabar-sabar kami turang aku bagai minta beluh nasmar ngerana man turang daerah beberenta tidak bukan bana bujur menjauh kita kerina apa yang kita tinambahi sakam maminan di selamat kam pejabut kempuenda mudah-mudahan jinar kepudi kam sehat na dur rezeki hidup panjang umur nu lah tetap kam jadi pengurus kempuenda kerina harapan kami terutama kedua kan manbandu be kempu kami Roy ning kami Roy selamat kam perjabut nu mudah-mudahan jinar kepudi dur rezeki hidup panjang umur nu dat bagi anak dilaki dan buru harapan kami menggo sadar kita pesan ke Bandu narkoba ulah dadap ndu adi panjang turun jabundu tapi panjang lapan jabundu dat narkoba ada narkoba jabundu pasti hancur menggo ingat cakap gue aku sebagai melada bujur selamat katakan kami man Bandu bebas kam jabukan bre-bre kami endah cawir kam tua sehat-sehat kam kelah banci kam merusur dari pengurun bre-bre kami endah nambah-nambah harus rezeki tengah-tengah jabundu turang bagi KP man bre-bre kami duana siman teki perjabunan Simbaru suari Sunda Endah selamat ikatan kain Bandu duana bre-bre mamana panjang perjabundu resadalah ursur arihndu kelengilah orang tuandu kedua belah pihak esi terutama bre-bre mamana bas kami nari memandu si tergelar no mintang nari bujur Tuhan sumasu-masu menjoh-johan bantag rina tidak anak sininaku simpoeda kempungku nande si serhenda bre-brengku anak impalku maka manbandu kam duana anakku ras kempungku kuidah kame bre-bre mamana kuingat di bulangku bali-bali kerina ayo due maka ningku ngerana olah kam rubat adi ningku ras turang kudu nindulane payau lang turang kudu maka singgo persadakan di bata lane der isirangkan manusia ingin cakatangku man Bandu kelengin anda itu bapak andu lane lihat kempu kam kape naku yanti adi ngor jabun aku kelang pagi atendo ngata bulang do adi rubat pagi atendo kami deher jenda bapak andu kerina kam kape kempu rekata kam leweman kami kami adi sirang nini dulu bintang gomatai lain der sirang orang tua bulang dua bibingku jadi maka ningku man Bandu sekali nari singgau persadakan di bata lain der sirangkan manusia menggau bujur